Yada say yamwa kwa Badwam Adom TV Badwam Jumedie eso Ghana month nemu na ye wono kakra Awurade Adom ene ye 28th March enti nano na ekono kakra bi na ye wie na enema ho fadie a me papa agi atumo ai kwakofo ya manfo agi atumi de se be biewu dade o kanfo ma wa utimi ye ode o se na de o ho aye fe enro so sa so jinam nene so masa man red ntina je se animu an ye kuri da me da se na mi hira papa eya melan gh na da roma na me ho aye fesa no melan gh MYLLAGH ko Instagram a owo ho sa ho fadie eni bebre kama oye mama eni mema nti se wo hia na wo frɛ no 0264 848345 0264848345 program bia say wo traditional wedding na wo ye bibia wo hia fadie bi sei ne de melange ababa wa son a onfa na dwuma eni agro ono na wa address me sa ti me da mu nyina se papa ono ne nye adwuma na se de Ghana month no ye no ma aye fafi no mi akra na emwanwa because mi sua de anya kra no mate se de ye ka no amasama enya amasama enti saa so enene ye de ani kire epoye mantamu na ekrobi ba ko ewo ho a ye bono no eni ye ba be sua se de ye ka no Eastern region kwawu asakraka ye ba be hwe se de ye bono na ode abokoto dwum uduru kro no mu ba bia ukohia sa di no a ohunu se de obesi ya bono de afa nti yenkwai na yenkotie mra Ghana Busumi Adom TV gaja to yen do dey yeri ba kire wan nkronkro onye bronu bi a oni din won bɔ ne yei wɔ yen mani mu eba kwawu a ikro bi a wo friend asaka kwawu asaka amanfo wobon asakraka na mmom ma wo da wakanyi dey asaka kwawu asaka Ghana Busumi Adom TV gaja to yen do dey yeri ba kire wan nkronkro onye bronu bi a oni din won bɔ ne yei wɔ yen mani mu eba kwawu a ikro bi a wo friend asaka kwawu asaka amanfo wobon asakraka na mmom ma wo da wakanyi dey asaka kwawu asaka enti no kwawu asaka na esa wonka krano sa ne aspele ne de nenso ye body a kwawu asaka tie nyina ye hye no so ehu oba bia se de spele ne tie no enye sa na pronunciation no so etie ye hua de ye wodro ni nyina no ye de bebro e wa Adom TV Badwam Jumedie yi eso Ghana month ena ye chekere sa eniemai na ni nyina mu no ye wie no so no on say kantete no ne ye de ahomatire ye bo ahomatire no ne ade enenso da so a wo ho ne yenkoi ne yenkwo hwese de yesiesie no kama yenkomra na wo baba yo bia na wo akra wo hwemi nso betimi abobo bi kama fefefe yenkomra enenso ya saba bia mesi ye wo Ghana month ye wo 3rd month of the year 2025 na Ghana month we ya sheda die ni ankasa natural hair so sister iwa hu ni tiri kwa na egusu sa no we o yusu the tangler o treat ni hair eya na ye mu bi se o me de me tiri ya natural me fa hwe nyemu sister baby ya nya wo kire o tiri ni ya natural wunya the tangler kakra esna she we the tangler ye san wo ye shelical won se ni tiri ni nyina fu aba nanim last time someone say ye ya donko style be de ahoma bom we yo de ahoma bebo mu anura anope waba ya sane mu ni tiri nko na won se guso it is our natural hair now person this month wutimi nunum na wonya wa afro style na wanimu ye fefefe ojeble mayo wa just say nani ma se Ghana ni ba natural
when ya natural na aye kpenkpechi na esisi pono ni tiri ni mu nyina sane because ya bom ya use stretching comb obom ahoma ene ya sane mo de ne detangler ye mu enti wo sha ase a wash with shampoo we are condition we are now fe watena se kakras wa wash we are now do detangler fam wo de detangler ni fam we are na detangler no ene oba wan fama ba ye wo detangler eno use ni shellicle for the new one se ne be ya ye bobom ni sa ne ma na e ma na ni hu no entwetwe bebrebe nti no o use ni detangler no use ni shellicle o wi a no de ni polish ayem enti won se ne tiri ni natural na ye bebre sister nkwa wo tiri no kwa ni tiri se wo treat wo natural year wa wo be hu se wo be enjoy natural but because nipa bebre wo ho a we mkita afro kom afiwe let me actually terrible njaka ya na show no wo okita na fende daw enti wo natural have make sure say wo be treat ni ye wo be oye no wo do polish kakra men you see say me de Russia butter na yem there be wo de shell butter be yem abomodian say wo benye bibia ye oil a wankasa be ma wo shell butter ni mo aye smooth na so we process kakra wo wi a wape bibia de treatment wo de base uti na se nie wo hu woni ti so isa na be hu natural hair na ye fine na wetimi enunu because obi wo se mintimi enjoy me natural no ese se wutimi enjoy na wani wonu tiri ni nyina ye fefefe nti ene esnash ye tumufu say ubetimi keep natural hair without any stress free natural hair. You just need to have your conditioner, your shampoo, or hair polish, or detangler. Detangler means who detangle no. Into ubo modia buffer esnasha. With so natural hair there, who need problem. Yen natural hair. First never natural hair care beauty. Say you see your esnash beauty care. So when it comes to natural styles, who kink you, then you be treated to tina mana you fine. No one can when liberty say. Well, natural hair no, where your friend wig and waves. Inti, and the material be brave. Come be fast so bit me natural and fefe. We will be area espresso, and yet silky hair penny espresso. A be more tea in the sheen na fefe. Now, as nash we me pebia, as nash by a while, you will wigs and cosmetics. Yen Tony bako pepple, and kwa, yes, I too. Yen ye money na ye fine, upe moves. Opa American products papa aye de ye timu bra esnash ubenya mousse papa ubenya polish papa na muni bibi mami fa wentwem te say esnash ye wo expression wig original wo bo wig bia hairdresser bia ye wo ne wo mo baako 7 uto 1 pack ason wigs no ye ni mo de be se yen said ye mu bi wo ho a etibo no nyame adom ye betimi a kire ase bepem saabere ti misraw enkom ye fa ponkodua bi mouti uda wasoso da ye bone eyesa wo boy nya de nkuranya bi ni bomodin asra esnas ye wa wudo cemetery road ni so uko google type s now the dash aba beauty care ni be so ube hu ye on google ujina wudo mi runabout me sise wo ba enye yira kwan ti makunkum da ye billboard ne so kakra enu ani so do anu ama ye tu oni problem who person first national number is 0244 524151 0244 524151 Freya keke Neha is home of beauty. The natural nature go no nya pem on twen edro bi nka ho natural no a nti snatch na wo de afamo no nti mesrawo wa natural na wo su ne mu ayeden no follow process no se be ye nwi no mbe go kama ade ama wa ye Ghana month nti se me mame Mrs. Boatin Jan onu free kwawu asaka nti no sa na ye ka no kwawu asaka tukwa asaka fo nyina ye chiachia mo eda mo ase papa mama fa birthday yi enfem ai mama fa birthday na nshada ma bebre sa
nti se rich aye kradwa yɛn wishi abusuani adofo yi a happy birthday. Ti happy birthday enko emma we kwade ye in advance. Happy birthday in advance. Enko ma Lillian ya esiama ma Lillian ya esiama oba ya papa bi. Nyankopon onhyiraw nyamenya okese na ma osumfra adumu nko adumu na sidie mpawanum o sidie ndie wo manu afa no pepe. Happy birthday ma Lillian ya esiama we free wo ma Rose ene from Poma ene wo nananom ene wo in-laws nso no nyina ena wo mo we show happy birthday erade nkoso ante na ni mo nkyerɛw no miemi apono mu na ahode ne ahofe no nkoso a entena ho happy birthday in advance enko emma ma Lillian ya esiama tininye ni we ne wudu awoda bia happy birthday enko emma maka kyerɛw sa ahofadie ya ohwe eye melange uko Instagram MYLLA then GH or Instagram then the number no so amount no friend no address so renti no mamen kai wo sesiko sika kwesi beba na second draw no so aba *281 hash *281 hash na say ne also ungina mu den de 1k na waginu kufu na show ho na ukọ by the time I be pensem ye be no so no third draw no so ebeba *281 hash *281 hash option no 4 no awe another 1k wonim na wo kro no 4 p.m. ne pepepe jackpot no kase no tele no 10k semestro free sesie kwa twagum 10 cedi 5 cedi 10 cedi 5 cedi tu twagum sa no machine wo number no bebiri wo sa kai no ache no wanya 10k me do fo hwe ene nso to nso fo mo den ti se wo twa na wo se 100 cedis kura wo ho di nya 10k a man de all usu bibia na you know wo ne twagum na se de etie bi ebi mo depend so hu se last year oba na je ka na ekro ene yesa ye je say sika no de we nya fe na fa Ghana card bi abra wudi nko ade egu momo ne so oni mo na wo kre *281 hash option 4 say wo ko anim wonya 10k eno ye 4 p.m. 10k de na make no 4 basabre ya no wo bedwam so no 1k draw no so koso kwasi beba o de asemidi kan ba obey second draw now so we do 1k *281 hash option 4 now by the time I wie pensem no so third draw no ebeba *281 hash option 4 then the on so wadi na wo ko wanim yeda se so do ho ahyemu na me kwai de na se me sade kwawu asaka no ewuram de ze me mahunu ka me banam ze kwawu asakraka ba ya kire yen ebi ana afi na do wafidie no ato ha tie amamre ne amane ne yenkuru ahodo bi ho ha se de ya tro no nya sa na ye bɔ no nti wa Adom TV Badwam ene Ghana mant no ya ne se ye be yes corrections no ti ye ko Eastern region ekuru a ede kwawu asaka ye kan kwawu asakraka yanso ene ko bi ehye na daroma wa kire ye yenkotie bi se no si na wante menka na je se fia amankwa tamaklo medi si ha sister Sunday be a guy ahosepena ye krado kwasinsian so ye krado e de asemidi kan to so na pensem mo no akoso medi de afia amankwa tamaklo